الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أن يقول كل نفس نفسي نفسي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته harayko adi ko nge weltaniki Allah e jarnimo e dow nemaji ko nemini en kon nema ɓurɗo mawnde on ko nema l'islam o ini noon nemaji ɗi o jonni en ɗin haysi en falama limugol ɗi e wata andugodi ko ɗi jelu enen noon en limiɗi wotuma gotum manki nde julajo innuma satti wo haray perdi waɗi kono fodde hino marsude o anditanta Allah jonna e misal enen toliɓe ɓen occident ɗo koko wiyete ɗo ɗuma impôt on ilamin minati en ji leydi hayde wotere goɗɗo arari ɗo ka jamiu ɗo ma fottude riide baraban ma ɗum belgo ma ka fotteten ton fou o inni ha alhamdulillah hikka impôt rambu sila komboye men heeɓi ɗum hay goto ñande o waddi ɗo wo ko innugol tigi tigi on ɓeeni e ni haray tigi tigi on wo ko ɓeemi yoɓaɗi ɗo nde o addi leter o wo ko si tawi ko kanko rambusata ñande tawata ko kanko rambusetewo o wolanta ɗum hay e goto hay si tawi ko e nerlande tun hara ko hande o tippi o ɗaɓɓita o ha o yiya kaɓe waɗi cadre hum kun ɗo montan on à votre faveur ɗum no fof haray no huwanditi ɗum ɗon joni noon neɗɗo duwaka waɗirde ni nanene laɗo sallah sallam ko maki wo ajaban li amril mu'min wo kawe fiyake julɗo inna amrahu kulluhu khayr wo fiyake makko on fof ko moƴƴi in asabahu khayrun shakara fa kana khayran lah sa heeɓi moƴƴere inna alhamdulillah wo ɗum ɗon kadi haray ko moƴƴere wonandema wa in asabahu darra ma ɗum shar fa sabara fa kana khayran lah si tawi kadi ko axe mum heɓuma kadi inna alhamdulillah ɗum ɗon kadi haray ko moƴƴere wonandema nani hadis ne la sallam no maki ma yusibu lmumin min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wo hatta shawkatu yushakuha illa kana zalika kaffaratu li sayyiati o hadisa jangi mo ɓernde ma wahlo to wona tranquille wo heɓata julɗo ko wiyete kon suno ma himme sohola ka wonki ma ka ɓandu nawnare sonja ɓeygure sonja yaasi kala sonja on kon heɓuɗa ɓe maaki wo haysi tawi ko bullal yuuma bullal ma ɗum hara haysi tawi a feggi ka hoore laawol ɗo wo sina haray kunɗo woni sabu ko yaafi bakkatuma ɗum ɗo ko nema honno se di sonjaji ɗin fof hande kadi ko bakkatu wonaɗa yaafanede si tawi hiɗa gomɗini Allah hiɗa jaɓi kone Allah daali kon lan yusibana illa ma kataba Allahu lana hay hunde heɓata men sina konko Allah subhanahu wa ta'ala on woni ko moyani ni ko hikki ɗon ɗen toro Allah yo Allah waɗu e yettoɓe hara waɗari e yeddoɓe ɓeydanede nden noon no yowodiri noon e yettugol ngol ko inni la in shakartum la azidannakum Allah ɓeydanima wo si a yettimo ko ɗum holli so tawi a yettatamo o ɓeydata few ko ɗum sino ari hadisul qudusi Allah nodda jiyaɗo wina ya abdi ko yo jiyangel an ene a hersatalan ñande be ñande arsike an on hino iwde ka an arsike ma on hino iwde ka an dow ga tippo malaika ɓe naɓay jonnoma a foofay a ɗanoto a ndaray a nanay a memay a seppay a ñamay woɓɓe ko baransanaɓe ka ñamirta ɗiɗo fof ko nemaji kono goto anditata ɗiɗo fof si wetini bimbi goɗɗo o ɗanike ni to fewɗo ɗanta himo yiya o fini ni tawi o ala yiwde hay e nokku o anda jakane ñande yakka yogite ko nema si o fini bimbi fewdo walotoɗa ananay ko wona wolede ko weta bimbi paygol ko nodda baba hara hunde ala nande ko nen ñande andata noon nema noppi wo andi nema giiɗe wo wumɓe ɓen
ko andi nema nanɗe wo ko pahoɓe ɓen, ko andi nema koyɗe wo ko boofoɓe ɓen, ko andi nema juuɗe wo ko danguɓe ɓen. wona noon ya accu ha hewta ɗon si anditana Allah subhanahu wa taala. ko ɗum Allah nemaji ko waɗani en kon fuu ko ɓuri en felirde. ɓayi mo feli en fuu o konti ko tagi kon fop ha o gayni o inni kono wa qalilun fanɗi ha fanti ko fotata ni min ibadiya e jiyaɓe am ɓen ashakur ɓen anditanay ɓe la. enen ɓe tooliɓe ɗole kadi hara na nokkugo wallahi en ɗo fop hay e goto e meɗen yiɗa ronkude anditanede. mi jonna o misal aɗomi natande darso. si goɗɗo e men waɗiɗo code naɓika meɗen en fof ko jogiɗen jikirwol ngol ko honno andirtaɓe hendike ko si tawi ɓe si en noddare nayi ɓay o noddita Allah hayno gollal ngal barka o hendike watta. si tawi koddo on faljanoma joni ma mbuɗɗi yarino nokkugo ɗon o jokkalla ɗo sonjalan ha tuma nde o hendiɗi. enen tigi e yiɗi anditanede, enen ko tawata e wawata waɗande goɗɗo hay e hunde. joni no mbijito ɗen enen ko honɗum e honɗum Allah waɗani en ronkuɗen mo anditande. Allah kadi o wooli ɗum no woni onon ɓe jeeyaɓe an ɗo on anditanari lan ko on dullanɓe lan. o wowli kadi o woni honɗum e aya Qur'an innal insana tabitideyno neɗɗanke on li rabbihi wonande joomi makko kono hikki yeeso ɗon laka nudum mi wondi ko dullanɗo joomi makko. bani adama le no dulli kono ɗen toro Allah yo Allah ittu en ɗon anditanen Allah. sen anditanimo en yettimo tun o ɓeyda nayi en. ɓawo o mo gaddima ɗo ɗe weltano Cheikh Ousmane ɓangorɓe Portugal ha hewti ɗo waɗani en o darsu Qur'an ɗo en toriki Allah kaɓe taaɓi ha ɓe hewti ɗo. yo Allah waɗ ɗum ɗo ka mandake maɓɓe moƴƴo ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata sina on arɗo ka Allah e ɓernde hisude e sirku. en naftori darso moƴƴa moƴƴa en toriki Allah yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi. sa duwanike goɗɗo ha inni jazakallahu khayran haray alaka feƴƴe yeeso ɗon. yo Allah yoɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi. ko ɓuri moƴƴude e joddi fof ko mayugol naade aljanna. ala ko feƴƴoto yeeso ɗon. yo Allah hokku en aljanna. darsu mo yewteten on inchallah ko fii ko yowodiri ko fuɗɗoto kon faɗɗi janngo ɗe balɗe 10 wonɗe e arde ɗo e ko yowodiri e majje ko wiyete kon layya. ɗe balɗe ɗe wonɗe e arde ɗo wiyeteɗe donkin ko balɗe hittuɗe ni ka Allah subhanahu wa ta'ala. si Allah yehi ha o wondiri e hunde o wondiri nde kala ko Allah wondiri haray nden hunde hinde hittika makko hay tawi nde hittaka ma. joma daali wal fajiri o inni nokkugo wal asri o wondiri julde alansara o wondiri julde honno julde subaka o wondiri nange o wondiri jemma o wondiri ñalorma o wondiri hay wonki washamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal layli iza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. kon waɗi so wondiri ɗeɗo fop jawabul gasama woni qad aflaha gomɗi malama man zakkaha. kala on laɓɓinɗo wonki muɗum o ittike bakkat o naɓi e moƴƴere. joni noon ɗo o yini wal fajiri o woniri julde subaka ma peeral fajiri wala yalin ashrin e 10 aranɗe ɗen ka donkin. karmo koɓɓen fo ɓe yeddodira so tawi ko kanje ni. no wodi aya gon to ka ɓe yeddodiri so tawi ko kanje amma ka fajiri ɗo fof hino fotti. ka annabi Musa duwto alayhi salam ka Allah daali wa wa'adna Musa 30 layla wa atmamnaha honɗum bi ashrin. kanko o ƴettino rendez-vous contrat kanko e Allah yo horugol balɗe 50. o hori ɗen ɗon ha gasi Allah inni men timminiroyi ɗen ɗon kadi balɗe 10. karamo koɓe goɓe inni ɗen balɗe 50 ko sabborɗo donki ɗen 10 timminiraɗe ɗon ko 10 arane ɗen kadi haray ka donki ko ɗen timminira ɗon hiɗe jokkodiri. ko on waɗi si Allah wondiri ɗeɗo ko ɓay hiɗe jogii nafoore. koye nder ɗeɗo balɗe 10 woni honɗum ñalande ɓurde mawnude e ñalaɗe ko Allah tagi kon fof ko wiyete yawmu arafa ñande 9 donkin.
ko nde ñande Allah rinɗinta ɓuri guluje 70 windanoɓe yahay yiite itte watte ka liste yahay ɓe aljanna. yo Allah tawnu en e rinɗinaɓe ɓe. ala ñalande nde iblisa e kono muɗum sunoto ɓuri nde ñande. ɗo yahuɓe makka ɓen nde ñande ɓurna ɗon ɓe maaki alhajju arafa. hajju on tigi tigi ko arafa. wo kala mo daroyaki arafa haray o hajjani. si tawi goɗɗo yehi makka hajju haysi o nawni ñalande arafa ɓe jogi ambulance médical hoy kaɓe ƴettata on tigi ɓe tumbamo ɓe naɓa kun ton kono pelleta hew to yehi arafa. hay si tawi ko leereji ɗi kono be waɗoya arafa. o arafa ɗo e yewtafi makko ɓay hino arde yeeso ko honɗum waɗi so inna arafa e darsji aroye ɗin hande gonɗe yodde ko fi balɗe ɗen kañum e fi layya on. koye ɗe balɗe ɗo kadi Allah subhanahu wa ta'ala on sotti hirsugol jiyaɗo makko on annabajo makko wonande annabajo makko ibrahimul khalil alayhimassalam. koye nder ɗum ɗo kadi woni ko waɗi no woodi qissaji ka ari wonnema koye nder ɗeɗo kadi annabi ibrahima alayhisalam kanko tigi Allah dandunomo ka nder yiite jahannam ka nder yiite ko ɓe ukkunomo. hino ari e nder ɗin qissaji woɓɓe inni kaka shahrullahi lmuharram to almuhim piiji boy hino waɗi ɗo. joni noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki e hadis tawata fof no fotti e sellugol makko ko fillimo kadi ko abdoullahi ibnu abbas tawaɗo e ɓurɓe fillagol hadis ɓen ɗum ko geɗal abbas on bappirawo nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam o maaki honno ma min ayamin al amalu salihu fihinna ahabbu ila llahi min hasihi l ayam. wo ala wo e ñalormaji few e nder 365 jours ko woodi kon fof ala ñalorma naade jemma ka waɗugol gollal moƴƴal ɓuri e moƴƴude ka ɓura yiɗede ke Allah ɓuri e nder ɗe balɗe 10 wonɗe e arde ɗo. ɓaynelaɗo maaki ɗum fof ngal ɗunogoy ɓeyni walal jihadu fi sabilillah. hay waɗoygol jihadi nelaɗo sa sallam maaki walal jihadu fi sabilillah. hay waɗoygol jihadi ko waɗugol moƴƴere nder ɗiɗo ɓuri moƴƴude ɓeyni illa ko istisna illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji bidhalika bi shay. sina goɗɗo ƴetta jawdi mum ko mari fuu ƴetta wonki mum ko yaha waɗugol jihadi hara kanko wo jawdi makko ni fappu lanna ton hara hunde artare ko oɗo tum ɓuri waɗɗo gollal moƴƴal e nder ɗe balɗe wonde e arde ɗo. yo Allah tawnu en nde. karamo ko ɓen no inni ko ɓuri e moƴƴude golle moƴƴe fof ko watteɗe ɗo go'o asiyam ko wakkilagol hoora. hay si tawinaɗe fof kono wakkilo hoora ñallal gotal ngal horuɗa Allah woɗɗintinte yiite ngel yembere duuɓi 90 lakara. goɗɗo kadi arnu landine laaɗo sallallahu alaihi wasallam ine laaɗo yeetolan gollal moƴƴal ngal mi watta woɗɗintina la yiite okkalan aljanna ne laaɗo maaki falayka bi siyam yew hoora o acci ha neɓoy ha kadi o artoy kadi o landitine laaɗo sallallahu alaihi wasallam nafsu su'al landal gotal ngal kadi ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki fa alayka bi siyam hooru ɗum ɗo woni ko goɗɗo wakkiloto waɗa. joni noon si fuɗɗike so tawi woni ko tenen woni go'o horugol tenen ko sunna fiɓa anniyeji ɗin ɗon miɗo horude tenen ɗum ko sunna nelaɗo sa sallam watta ɗon kay miɗo horude ñallal e 10 aranɗe ɗen ka donki ɗo woni go'o. ɗimmun ɗum ko nafugol jemma immoɗa hay so tawi ko aɗo subaka o heɓa darɗe ɗiɗi ko ɓuri e fanɗude kon darɗe ɗiɗi wondude e anniye laaɓuɗo. tati on ko al iksaru mina zicre hebbingol jantagol inde Allah e nder ɗe balɗe ɗo ko ayyamu zicrin jantagol inde Allah hebbina ɗum buy ka Allah haali ka wonirɗa o e none mo anduɗa wo kadi tentini non konguɗi nayi ɓuraɗi yiɗede ɗin ka Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. sa wuuli ɗum ɗon ha aronki wattu yaɗon la hawla wala quwwata illa billah ko fi honno ngol konngol ɗo ɓurna ɗon ɓe maaki wo ko kanzun min kunusil janna wo ko ngalu jeyangu e ngaluji aljanna wi'ugol la hawla feere ala wala quwwata cembe e doole ala illa billah sinaka Allah mimi wara hay hunde kono Allah no mari fof on tigi hebbina ɗum ɗo hebbina kadi e wi'ugol subhanallahi wa bihamdi oɗo no tawaka azkaru sabahi wal masa kala waɗɗo ɗo ne laabi 100 e nder ñallal Allah yafotoma bakkatuji ma ɗin fof no ɗi fotata wo hay so tawi ɗi fota yeru embere ɗuma jaareni ni ma yeru embere toɓɓe ndiyan ko woni konka maayo
moko bawata ronku ɗum ɗo si tawi a geyni ɗum ɗo hebbi assalatu ala nabi wonde juula e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hay say ko siiha ɗo kala siiha mo wawɗa juulu tun e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hebbina ɗum ɗo kadi ayyamu zicre ɗum nono tawa tammu golle watteɗe ɗo ɗen kadi ko al iktharu min assadaka hebbingol ittugol sadaka e nder ɗe balɗe ɗo itta sadaka alal fuqara'i wal masakin ittara tampuɓe ɓen e wasuɓe ɓen tentini noon kadi etoɗa ha ɓe heɓa maafe julde e ñiiri julde e koltu julde haray a ittaniɓe a fittaniɓe gonɗi ko ko wiyete sadaka ko hunde mawnude ko Allah subhanahu wa ta'ala mi waɗa ɗon hakkunde laañe ɗiɗi bayna kawsayn bani adama on fo so ƴetti qur'ana on fo e hadisaji nelaɗo sa sallam so hewti o yehi ha kaw mayata o andi ɗo pellet o fokkiti lakara o yahay woni pellet o yahay woni o andi ɗo yiltagol ala so landike Allah yo Allah artirmo e hoore aduna ko fiyo waɗu hon ɗum wallahi na fiyo juulu na fiyo waɗo e umra na fiyo waɗo e hajju na yo jokku enɗa na hay hunde o yelato ko wenda fa asaddaqa ko fiyo mi ittu sadaka wa akun on sayno mi laato minas salihin mi wona noon jeyaɗo e moƴƴuɓɓen jaka ittowo sadaka ko jeyaɗo yimɓe moƴƴuɓɓen no ndaare kadi aya on ka suratu nisa'i to ko Allah daali ulaika ma allazina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin Allah lannitori aya on wa hasuna ulaika rafiqa salihina e nabiyina e suhada'i en e siddiqina ko kamɓe wonoyta nokku goto ko fi honɗum kadi o yelanto yo artu e aduna o itta sadaka no tawa e jeɗɗo ɓe waɗoyteɓe ka ley ɗowdi arsi Allah yawmal qiyama ñande tawata ɗowdi o ala sina arsul rahman wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma anfaqat yaminu ɗum no tawa kadi o ittuɗo ɗon kadi on ɗowdi noyte ton tawata hara o itti sadaka o waɗirimo fi Allah hara noon andari ko ñamu ngon okkitiri oɗo andoyta son jadarngal yo Allah dandu en no tawa kadi ko fi honɗum kadi ne laaɗo sallallah alih w sallam e maaki e hadise daɓɓo kullu mri'in e riwaya goɓe ni wo kullu abdin tahta zilli sadaqatihi yawma alqiyama hatta yuɓuda bayna al ibad ñalande darngal goto be e meɗen ɗo si innama ɗo fi sabilillahi koto alasana ɓe yaltini ɗo 100 euro fi sabilillahi abdoullah yaltini ɗo 5 euro fi sabilillah amiru meɗen o yaltini ɗo 1000 euro mo be yeru embere sadaka ma on ko ɗum woni ɗowdi mani yawmal qiyama ha tuma gayna ñawede hakkude jeyaɓe ɓen jon noon de inna fi sabilillahi o andi to o hadis ɗo sa ɗaɓɓiti ha fi koyo señƴu tanqi señƴare a ittata yeru ko ɗum ɗon ɗowdinoy wo ko kun ɗon heɓoyta yawmal qiyama sa yaltini haɓɓere nden 200 euro no ɓaawo 100 euro no hikki 50 no ɗon 20 no ɗon 10 no ɗon 5 no ɗon a ɗaɓɓiti ha tumbo hunku ko yeru kun ɗon yiɗanɗa hoorema ko kun ɗon yeru ko kun ɗo yonoy wo ko kun ɗon goroyta ɗowdi mani yawmal qiyama ko sabu ɗum ɗo neɗɗo yelanto so arti aduna yo ittu sadaka ittugol noon sadaka ko imanu molanaɗo no woodi e nder dambuɗe aljanna ɗen babu sadaka naatiroyta ɗon sina ittayɓe sadaka neɗɗo ittayɗo sadaka hay so tawi o mara o ittay woɓɓe no suusi woɓɓe kadi koɓe mari yo koɓe mari ittugol mbuɗo e juuɗe maɓɓe tout à fait probléme ko Allah okkay ma iman fiya suusu ittugol sadaka itta sadaka hara hay a yeƴƴitotako ndare nde laaɗo sallah sallam si suuma e hewtino wo hara hiɓe ɓuri hay wanwa rihan mursala ko hinete kon ndulur hakke kala ko hewti e juuɗe maɓɓe haray ɓe feƴƴini kala ko hewti e juuɗe maɓɓe ɓe feƴƴini ne laaɗo sallah sallam ñande goo ɓe hirsuno dammol tawi ko sadaka ɓe senditi dammol ngol fop ha ɓe acci balawal ngal pet nene Aisha ndaari ɓe haɓini ne laaɗo dammol ngol fof a okkitiri acca naari hen hay e hunde sina ɗum ɗo tun ne laaɗo maaki hay hunde lutta hay hunde en okkitirari sina kolɗo tun foppu ko enen hettiti sina ngal balawal ɗo ɓeyni ko honno wo ko sakkiɗa kon ko ɗum ɗon woni ko jeyɗa ko ñamuɗa kon lanni hande kadi sa ƴettiɗo mbuɗi a soodi conco a ɓornike lanni sa ƴettiɗo ñamete a ñaami lanni amma noon ko sakkiɗa kon ko ɗum ɗon woni ko maranɗa hoorema wama tugaddimu dare ayon kala ko ardinanɗon li anfusikum pittali moɗon min hayrin immorde e moƴƴere ko honto tawoy ton ɗum tajiduhu on tawoyay ɗum inda Allah ka Allah toon si tawi hara ko fi Allah waɗɗiɗa lan yanala llaha luhumuha wala dima'uha
walakin yanaluhu taqwa minkum. Sadaka no tawa ko watte e balɗe ɗo. Si ɗum ɗon feƴƴi kadi ko honno watta ko al iksaru min qira'ati al qur'an. Si tawi ko a janngaynoɗo sengo waɗu cenɗe ɗiɗi. So tawi ko a janngaynoɗo ñande be jusu waɗu jusuaji 3 waɗa programme balɗe 10 ñande be mi heɓay jusuaji 3 mi timmina qur'an on e nder balɗe 10. sa jetti jusuaji capanɗe 3 a sendaniɗi balɗe 10 ñallal be ko jusuaji 3 heɓata. Neɗɗo janngowo qur'an jusu'u ko 15 minutes maximum 20. So tawi ko a janngayɗo haraɗa wowi janngude no ɓowri ka ɗengal sina ɗum woɓɓe janngay mo moyende 15 minutes jusu goto. Jusu ko ɗeri 10 defte ɗe jogiɗen ɗo ɗe. ɗum ɗo siɗa faala a waɗa joni waktu mo salminɗa o pooɗa ɗon waɗa ɗeri ɗiɗi pet immoɗa yaha ɗeri ɗiɗi e nder laabi joyi ɗum woni 10 ason jaaki timmi a timminay jusu aji ɗin ɗon ɗo e balɗe ɗen timmude. ɗum no wonti hebbi waɗugol ɗum ɗo. Si ɗum ɗon feƴƴi silatu rahim jokkugol enɗan e nder ɗe balɗe ɗo. Si ɗum ɗon feƴƴi honɗum kadi wo birrul walidayni hebbingol ɗiggal ngol nene e baba e ko wona ɗiɗo e ko wona ɗiɗo fof non ɓe moɓidiri ko honɗum on tigi fuɗɗorta ko attawbatu nasuha tuubogol laɓɓina pot hakkunde makko e subhanahu wa taala e nder ɗe balɗe ɗo. Kala ko andirɗa kun ɗo ko moƴƴere hum profite waɗa moƴƴintingol hakkunde yimɓe haɓuɓe waɗa e nder ɗiɗo. Waɗugol moƴƴere e nder ɗe balɗe ɗo ñalormaji ɗin hino moƴƴi hino yiɗa ka Allah no mari baraji ɓuri waɗugol moƴƴere ka ñalorma suumaye hara ko balɗe 10 sakkitoreɗen kadi. Subhanallah en fof ne hine gandi sinama suumaye ɗen gandi baraji ɗin ko cowete ɗum kono waɗugol ko moƴƴi kon ka ɗi ñalormaji ɗo ko ɗiɗo ɓuri e moƴƴude. Amma jemmaji ɗin ko ɗi ka suumaye ɓuri e moƴƴude. Jemmaji ɗin ko suumayeji sakkitoreɗen balɗe ɗen amma ñalormaji ɗin ko ɗe 10 ko arane donkin ɗo. Yalla arsuken waɗugol dewal e majje. Joni noon ko komi yewti ɗo fof e moƴƴereji ko honɗum woni ɓuri ɗum ɗo fopp waɗugol ko hibbugol ƴiƴam ko ɗum woni layya. Layya on couvri ɗum ɗo fopp hande kadi ala ko neɗɗo on ɓattorta ko ɓurata Allah e nder ɗi ɗo. Waɗa joni en inni horugol naafugol janngugol Qur'an jantagol inde Allah jokkugol enɗan honno hebbingol tuubugol rutto ka Allah ittugol sadaka ɗiɗo fof no moƴƴi ɓe résimiroyi ɗum ɗo fopp ittugol layya. Jiyaɗo wata ronku ittugol layya wonande marɗo feere. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ittuno layya damme ɗiɗi ɓe hirsi kolɗo ɓenni kolɗo ko min e ɓe ngure ande ɓe hirsi kolla kalɗo ɓenni ko kala mo heɓo yaari e mofti anne kala mo heɓo yaari e mofti anne ila yawmil qiyama. Hiɗa andi noon hoorema balil insanu ala nafsihi basira. Hiɗa andi si hiɗa mari e si a mara. Allah kadi hina andi si hiɗa mari e si a mara. Sina mari wata añan hoorema 150 €. Heɓi ko yona dammol ka fulawamon nder ton wata waɗugol hay konakiri hirsoy ton ɓe naforo toon tewon ɓe welto machallah. Allah ko hato jini ko anni e ma on e kulol Allah ko fi hon ɗum waɗirɗa. Sa jangi hadis goto ka ɓurnaɗo sallallahu alaihi wasallam maki womo itti sadaka o ko wiyete kon layya ɗo dammol hara hiɗa mari baraji yeru embere leeɓi ko woni e kol dammol. Hay machine sa addi ɗo jo wata calculande ma ko leeɓi jel woni ɗo. Joni noon leeɓol be ko moƴƴere hum Allah winni man jaa bil hasanati kala ardoyɗo ko Allah e moƴƴu gotum falahu ashru amsaliha 10 sifa ɗum ɗon. Joni noon ɓanniɗo joni ɗo dammol inda sa wawa yande ko jeli woni ɗon à cause de 150 € a heeɓi nde moƴƴere ɗo fof. A ƴetta ɗo 150 € ƴetta famille ma oɗo nato ngaldi ma riɗel ɗo joni ko jeli yaltido ton ɗon hara ɓe germa ma kadi ɓe yawan ma kadi hay ɓe anditantama wallahi yalta a itti mbuɗi maɗi ɓe anditanta ko ɗum ɗo tun soduɗen ɗum ɗo tun daare hay ɗum timmari ɗum ɗo. Sa wattinari hakkil mbuɗi yehi baraji heɓaki na ɓernde waali kadi ɗa noon sa moƴƴini anni e ha moƴƴi an haɓi nder ɗo bappa en hara miɗo anni ɗum ɗo layyan o siɓe faalaɓe ɓe hirsu siɓe faalaɓe accu ɗon innamal amalu ko binniyat ɗulle ɓe hirsay kamde kadi ɓe hirsa ɓe naftira ɓe heɓi tewon a heɓi moƴƴere nden hande kadi ɗum ɗo tawdi wakkilo itta ɗum ɗo. Si tawi an tun a wawata heɓugol dammolkol kafe yo yimɓe jeɗɗo no wawi kafude ko wiyete kon onno nagge ko ittete no layya ko baali ma mbeewa ma nagge ma ngeloba. Ngeloba mban simi fa yaari ko fanɗi o be mba heɓa duuɓi 5 5 ans si tawi mba yona ko ittete kon layya. Si tawi ko nagge ko fanɗi o ko fanɗi be mba heɓa duuɓi 2. Si tawi noon ko mbeewa ko be mba heɓa hitande. Si tawi ko baalingin
ko fanɗi o bengi heɓa lebbi jeego miɗo wawa faljude ka ɗumaji no wawa kono baali ngin ko lebbi jeego mbewa man ko hitande nagge ngen ko duuɓi ɗiɗi ngeloba man ko duuɓi joyi joni noon jeeɗɗo hino wawi kafude nagge jeeɗɗo kan no wawi kafude ngeloba si innama noon jeeɗɗo ko jongalleɓe jeeɗiɗo masalan oɗo no jogi alaji ibrahima ɗo sonna makko somi jogi sonnaɓe nayo e ɓiɓɓe fuu ko kontete ko aden goto watte ɗon alaji boubacar watte ɗon alaji ibrahima ha ɓe timma ɓe jeeɗɗo hay si tawi noon mo be maɓɓe no mari fayɓe 10 ma rewɓe nayo ko kontete ko jongalle goto ɓeɗo no wawi kafude nagge ma ɓe kafa ngeloba karamo ko ɓen noon ɓe yewti hakkudeji maɓɓe ko honno ɓuuri e moƴƴude ko ngeloba man ka ko nagge ngen ka ko baali ngen ka ko mbewa man woɓɓe yaari so yaari avantage miskinɓe ɓen tampoɓe ɓen haray ko honno ɓuuri marde tew ko ngeloba man e nagge ngen haray ko noon waɗete ɓen noon ɓeyni ko noon ɓuuri e moƴƴude par ce que fiyonɗu ko ɓe ñamuɓe haara ɓeeɗa ini no sen yaari joni ko nelaɗo sallah sallam fewndo maɓɓe hari ngeloba no woodi nagge no woodi baali no woodi mbewa no woodi mais ɓe acci ɗum no fof ko honɗum ɓe hirsuno ko baali ɓe hirsuno ara yetten baali ko ɓe wanno kon par ce que ko kamɓe kadi hari koɓe capable hande kadi heɓugol nagge koɓe capable heɓugol ngeloba ko fiyonɗum ɓe accani ɗum no fof ɓe ƴetti ɗum ɗo ɓen ɗon ɓeyni yen ƴettu ɗum ɗon karama koɓe goo ɓe ari hakkude ɓeyni ɗon andi ko nelaɗo sallah sallam waɗani ɗum ɗo wono woodi leyɗe tawata ɗi mara geloɗi few si tawi no hara ko ɗum ɗon tun hirsete ɗo enen guine mi sikka en hirsede ko hikma molna kono yiyata leydi ndi mara hon ɗum baali mamadi abeyi kono ɗo yiya woɓɓe goo hay nayi kara han worirta woɓɓe hara ko gueloɗi tum mari woɓɓe ko nayi e hara no mari fof kono no woodi woɓɓe enen kam en gueloɗi wurata toon few subhanallah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wallahi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin joni noon alhaali ma on ɓay ɓeyni ɗiɗo fof yonayi ndaaro ko honto alhaali ma on la yukallifu llahu nafsan illa wusaha ndaaro ko fewdorɗa wo waɗa ɗon kono ko woni tun ɓe ari masala goto ene si goɗɗo maayi kadi o ittante layya ka o ittantake layya ɓe yehi ɗon kadi peccuɗe ɗiɗi jumhuru on ko ɓuuri e ɗuɗude gon fof ko ɓe inni wo o ittante ɓe dallinori hon ɗum ɓe inni wo layya on ko sadaka no sella ka mayɗo ittane sadaka wosi ɓe dallinori ɗum ɗon haray no sella ɓeeɗa ɓe inni o wayi dey ittantake wo ilanelaɗo sa sallam faati ha hande hiɓe marno esiraɓe aboubacar ɓe mari esiraɓe oumar ɓe mari esiraɓe oumar on ousmane ɓe mari esiraɓe ali sonnaɓe maɓɓe no wurno ko hombo yi ka ɓen ɗon ittani nelaɗo ɓen alittatake ɓen ɗon kadi ɓe yaari ɗon hande kadi almuhimmu ko honto ɓe fotti si tawi mayɗo on o wasiyike ha ɓiɓɓe mi torike o yandi si tawi mi maayi fodde hiɗon heɓude feere ittanelan ɗon ko wasiye ko ɓe hunnumo go'o ma ɗum haraw mayɗo on himo acci jawdi o winda son sendoyi ko satti o acco ndiɗo fi ko ittanon lallayya ɗo karama ko ɓen fof hino fotti e ɗiɗo ɗiɗi amma luttuɗen fof hiɓe lorre ɓe fottoyi nokku goto ngay tammon ɗum si tawi min mi itti layya mi anniyoto oɗo ko fi am min e ɓeygure nden al ahyai minhum wal amwat ɗo kadi hiɓe fotti oɗo ko sadaka fi am min e ɓeygure a wurude nden e dennangal ɓeygure am fatin nden kadi oɗo kadi hiɓe fotti oɗo kadi hewtoye mayɓe ɓen kadi si baba en mama yumma mamaɓe fof ɓe yeehi ka ittuɗa ɗon a fiɓi o anni e ɗon haray kamɓe kadi ɓe natori haray nder ɗon ɗon woni goo ko hikkoto ɗon ko honde tuma noon leere hombo layya on ittete leere ɓurɗo moƴƴude on ko si iidi salminama ɗon andi ɓe innino ka suumaye to kala ittuɗo muudo ko adi honno ɓaawo iidi ndin haray ko sadaka o itti amma noon ittuɗo wo adu o juulude haray ko muudo o itti ka ɗo kadi kala hirsuɗo ko adi iidi ndin juulede ko dammol o hirsani hoore makko amma noon kala hirsuɗo ɓaawo iidi ndin haray hande kadi ko layya woni ko o itti layya on noon hino itte ñande julde bimbi julde bimbiti julde e bimbititi julde ko ɗum woni balɗe 4 joni noon balɗe 3 tawti ñalande iidi nden ayyamu tashrik ɗum ko 11 12 13 ko ɗeɗo woni ayyamu tashrik o tawta noon ñalande julde ñande iidi on joni noon ko ɓuri moƴƴugol kon ko nden ñande kono no woodi seeɗa e karama koɓe yahuɓe ɓe maaki wata on tigi ado imamu muɗum on ittugol ko sabu ɗum yiyo toon ka meɗen 80% minen télé wano ka amen to
luttuɓen fof ko hirsata ko bembi julde ko mbo hirsata ñande julde ko imam on tun ko fiwata ɓe aɗoɓe sabu tippugol e ngol konngollo joni noon hiɗe wondi ɗo imam meɗen noon o salla reni immigen yaadi ɓe hirsi ha ɓe gayni ko honno waɗata en hirsugol ɗon ala ko ɗum ɗa ko waɗayno ko tawa ene téléphone ala a wata nulde goɗɗo ko ɓe golliti da ma yo ribuka ila ma la yo ribuka kulol hande kadi wata mi hirsu hara ɓeeɗa hirsari fof acci hande kadi ñande julde on nde ñande ɓe accani honde kadi imam on joni noon sa itti nden ñande an e imam on haray selli ka sellari selli on waɗi ko ɓuuri e moƴƴude kon kadi si ɗum noon feƴƴi ittowo layya jogandema ñande go o donkin haray o duwaka ittugol peɗa ittowo layya inandema go o donkin o duwaka ittugol leeɓi ley nolki ma leeɓi ley wuddu o duwaka kadi fembade ɗum ɗo ko sunna joni noon si tawi komin ittata wonɓe ɓawamen kay watta ɗum ɗon o waye ko min tun luttuɓen si ɓe waɗi wona ella ko ammo ɓuri toɗɗade on ko an woni watta ɗum ɗon joni noon si tawi miɗo falno noon ittude layya mi yejjitimi waɗi layya on o sellay ka o sellata o sellay fi honɗum layya on taw ko o sunna ɓeyɗa innimo ko sunna mo akkada sunna tentinaɗo e mazhabji go ɓe innimo ko wajibi ko waɗɗiɗo wonande kala heɓuɗo feere waɗɗike mo hande kadi hara ittugol ɗon si tawi ɗum ɗon feƴƴi dammol kol ko honno kol sendirte ko fecce tati on tigi no wawi hirsude ha gayna ƴetta ñama fop hara okkorari hay goto no dagi hiɗa wawi hirsude ha gayna ƴetta fop okkitira hino dagi hiɗa wawi ƴette kadi fop kadi nelda hara hino dagi kono ko ɓuuri e laɓede ko waɗugol kol pecce tati feccere fiiɓe ngura nden feccere itta sadaka ndeya feccere nelda yalla yaafo men ko ni ɓe gerdayno hawrodiri e sunna on yalla yaafo fatiɓe ɓen ko ni woni ko haniri si tawi joni ko nulayɗo goɗɗo fi hersugol sellata haray hande kadi ka on tigi ƴettanamo honno geɓal e ɗum ɗon yoɓa mo joddi nin e lekkol ɗon ko a jonnu mo joddi feere amma noon e ɗum ɗon haray sellata na ko yeeyatake kadi koyo okkitire kadi yeeyatake few kadi kuttir ittatake e muɗum barakallahu fikum haray noon kala dammol jogikol ella haray kol ɗon kol wawata yonugol ellaji ɗin no ɗi woniri wo no ɗi woniri toon foti ko yitere wotere foti ko laƴowol foti ko puucukol foti ko ɗokko hara ko aladu woturu kala si tawi kunkum mari ayyibe haray sellataka itte ko fi hon ɗum noon nene aicha radiallahu anha si ɓe ittayno sadaka ɓe ƴettayno no yiroto capaɓe no waɗani ɓe ambalay ha moƴƴa ɓe haɓɓa ha moƴƴa no yirɗa tun a weltoto ɓe parfima kadi ha moƴƴa kadi si ɓe ƴetta ɓe jonnanonmo ɓe okkata on ɓay ɓe landama ko fi hon ɗum on sahi ɓe maaki si goɗɗo no ittude sadaka on kaka juuɗe allah yanata taho si yanoya noon kadi e juuɗe mo jonnata on hiɓe yiɗi noon ko ɓe jonnata allah kon hara hino laba hino laaɓi hino uuri no yooɗi ko ni on tigi ittirta saray si tawi ɗum ɗo feƴƴi kaɓe darnita ɓe siñaɗi leero o yoni komi toroto en fuu meɗen li wajhillah enen ɓe tooliɓe ɗo hara en woɗɗinaari mo be mo waɗano programme mum yo waɗu programme mi ittay layya wata en hulu koyen sukaɓe ɓe ittata itten kadi masala goto hino toon ko faljirejo molanaɗo innugol simi fuɗɗike ittugol layya hikka ko be tummi continue hay nokku ala ka ɗum windi hay e nokku ala ka windi hay hadis lowɗo ɗum ko sunna tentinaɗo simi itti hikka ko arata mi daari tawi feere nden ala few mi daari mi rewri kore e payande tawi wawari marsude haray hande kadi la yukallifullahu nafsan illa wusa allah fawari wonki sina yiru taqa makke yomi terto ɗon hande kadi amma noon si tawi hiɗa mari a salike ittugol andu dammol kol nelaɗo sa sallam ittinokol a tawaka e makkol fi honɗum balil insanu ala nafsihi basira hiɗa andi pellete so tawi hiɗa mari e so tawi a mara jon noon kol dammol ɗo kol no wawi wonde saabu ko aroya yawmal qiyama hiɗa hatojini e fi lumboygol ka sirate kol wontanama puccuwi molnagi waɗɗoɗa ɗon lumboya ko ɓe lumboyta sirate ha gasa ɓe landoyo ko honto wiyeteno dargal ko honto wiyeteno sirate ɓe nayi on acciriro ɗum fo ɓawga ɓay noon goto e meɗen anda ko honde tuma mayata torodire yande saabi allah itte layya on wonande kala joguiɗo feere haray kadi ittiroyen kadi ka meɗen kadi ko ton ɓuuri e moƴƴude kadi ko ɓen ton ɓuuri e haton jinde kadi ɓen ton kadi sa yeehi si tawi hara joni buyno toon si ñaami tewu baali ɗin min mi nanay ɗum hande kadi nawnare no sella hande kadi ka itta hande kadi mbewa man ko ñamete ko si tawi feere nden no woodi waɗi nagge
an tusa heɓa coggu nagge soodu nagge ha gayna inna bonkoto alasara hara mi andi ke nagge ɗo haray koye fof kafi ɗon alaji ibrahima mi wattoriya ɗon oustaz basir mi wattoriya ɗon ha timma jeeɗɗoɓe moƴƴere nayi hannde kadi nde yaaji hannde kadi a woni e saabu ɓeeɗo fof hannde kadi allah okkiɓe baraji ittuɓe layya wa akhiran balɗe ɗen ɗo mo beeyo andinti aynatake yahoru ñande go'o ha ñande sappoje ɗen ɗe timmi kono wakkilo heɓa hay sey ko teneje ɗen nder ton e alkamisaje ɗen ton heɓaɗen ɗon si tawi ɗen no kay wawari newade awa andu dow ñalande arafa nden koye nder majje woni ɗum ko ñande jeenayi ɗum ko hawrata ko yontere talata arowo ɗo le 26 si tawi calendrier on ko holli kon ko le 26 wonoyta arafa kala horuɗo ñalande arafa allah yaafotoma bakka tomo waɗɗa e nder duuɓi ɗiɗi hitande wotere feƴƴude e hitande wotere arore inchallahu leero o feƴƴi mi darowan waɗo en gaynton to ko lutti kon in kana min al umuri baqiya wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh